Hi ma'am, ngasi se ko ko ik manakta ne ko aduga program mal ne aduga ai ke ba challi ni ma'am Maya ngasi numit se ko kaino ni aba ko nupi macha se sigi gehani ma'am asamis ne moi se ko moi di khoi gi nupi gi tha gi khongkap lak tro ne adu gi ahan ba first ekoina lakpa matam da ko kain to yena ha ba moi se luhongi chauna moi gi chaw program ma to ha ba ko ma'am moi se moi gi sota sadi ne na ha ba ko ma'am ai sam khang ne ko ma'am soi ba yaro ma sum ma'am sum lakpi ko lapu pambi ga sum luhonge na sum ka ha ba ko yam hendi khangde ko khoi di tawna da bine ko adu bi do moi mau do na pra khoi ki doi ba adu nai ngone kara ke bi wai na kawrok pani ba ko adu gi ma'am ke bi re numit to yam phajagi adu moi room se yam mamme adu na phajana clear oi dre video se ye bol re इधर देखो बच्चों सब हाय बोलो हाय बोलो नहीं ऐसे नहीं करते ऐसे नहीं करते आप खाओ अच्छे से खाओ ये स्टेप पहले खाने दो इन लोगों को पहले खाने दो तुम लोग बात तुम सब पशु खा लेना ठीक है हाय मैम बोलो चना ले रहे छोले ले रहे सीधा बोलो क्या बोला thế tay nhưng cái bài đi thì chỉ về lên cái chơi không मैम परिक्रम इधर देखो चलो हम करेंगे नहीं करेंगे एक तीर ज्यादा गर्म होगी जल्दी एक काम करो आप ये तलो ये बेलेगा और ये मैं हलवा बना रही हूँ मैम हलवा की हौसलेक चना लेरे को ngौba sigana chole leire sigana bala leire akhoi ni nek pa yarni migi puri hobi ko bigo na rawla हेलो बला इधर देखो बिना दीदी आपको बहुत याद आ रहा है बोलो आप बनाने की टाइम पर अभी तक तो बला 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 कर लेती बिना दीदी है ना हाँ हाँ नहीं जूठा नहीं देखो बोल ठीक है ऐसे बनता है ना नहीं आंटी को भी हेलो मैम हलवा होना लो रे देखो हाँ हाँ मेरे को आ गया हलवा बनाना देखो ये देखो ये काले चने ये देखो काले चने मैंने बनाया ये भी और ये है छोले ये भी मैंने बनाया वाह क्या बात है रेबिका हाँ
इधर देखो माता है इधर देखो और यहाँ पे बाप है बाप नहीं बाप बाप ये बाप है बाबा हाँ बाबा खाओ बाबा हलवा भी खाओ हलवा भी खा लो बेटा हाँ कोई बात नहीं घर में भी ले जाना अच्छा लगा बेटा आप लोगों को अच्छा बनाया नायरा बहुत पसंद आया तो इधर हाय बोल दो हेलो करना हेलो हाय करो सब हाय आरू लेना हाय कर लो मैडम बैठो उधर फोटो ऊपर बैठो बेड पे सारे बेड पे हाय 2 मिनट बस जय माता दी जय माता दी mayam siko aina paper na sabanebako sidako diwali gi eco friendly akogi any decoration gi pot amasung sadobako habadi competition nebako aduda isu participate tawbani mayam eco friendly oidibako adugido mayam aina aise sum kay saduna sum khanpadako sum dia akogi mamang chahida use tawgiba dia do adugido dia dona kaygumba decoration gi pot ama sum saba yaina sum aina sum khallaga kholaga ko mayam sise go mayam aina asigise mayam alibanate ko alibanate hakumgi aina thangi dia sing do adugido aina asigumba achoba khogi kai haidono tengot haidora asise sigisiga khogi chapugi keno se lebaki dia choba se ko mayam asida aina napsan bane ba ko sigise amsil napane aduga color tawra kholaga aina asida lepak hape aduga plant khras thare mayam sum yengo mayam aina haibada ka tawraga su fazana gyan taba gamdragasu aduga sigise competition gi do mangdani aduga numitchina competition gi do ne mayam video ga yakti number allowed oidabani na video number tre ado matek do sumi halake mayam yengo mayam pura fazat tawna sanari se sida mayam uri bese ko ima durga gi keno se sida first prize phangi abako aduga igina second prize phangai e atay sa mayam mo loina sanari si loi phajei mayam yengo asina imanabe balaga subanaga yengo moise kaigi noi gyan men ta de ko photo na bi bane ha mayam mayam ai house program yaura la eko aduga ai prize su phange e adudi mayam ya wangang khalamaga mayam kai noi gyan men ta de mayam mi lakpra kenam toro mani adurani aina bai ka hairam dise so mayam ga sigi video se matang is das mulai chanjara ge sinigi prize bye mayam